Ivanka. A to je onda neka... Dobar dan. Aha. S ove strane Đurđević iz Majurca. Da vam rečem za onu babu, znate, Zlata, nema opet sad brzo na prezime, ono za mačka. Ona i kod vas tu to sađiva stalno. Ima tu neko koji je bio kad su bili ovdje kod mene, ono dok su bili sa sudom i svi ovdje kod mene za mačka. Ona je počela opet mene terorizirati. Jer ja sam neki dan nazvala, rekli su mi da kad ju uvatim da nazovem odmah da ju nađu na licu mjesta, ali je nije sad ovih dana bilo tuda okolo, sad je poslala meni iz Podravskog lista. Zadnje je bilo zaglačalo, to ni njezin mačak grešio, što se još je htjela za ovom pomiriti. Njoj je ovdje kad su bili i sutkinja i svi, ona je priznala da nema njezini mačaka kod mene. Šta bi ja s njezinim mačkom kad ja imam puni dvor mojih mačaka? I priznala je, ona je došla, ona je dala nam čuvanje 2015. valjda na čuvanje, dala u ambulanti veterinarski, jedan je mačak pobjegao. I sad je ona da je taj mač, da sam ja uzela mačka. Ja sam imala 9 mačaka, sad imam 4. Da. Ali to je sudski riješeno. I rekli su mi... Što je oni bengalski